FM so na yakwa homa no so na ena no pa abre no nsen boy no na ye hyase bo mumu se wo do ani kire mu e wo bia ye fani se fidwase ene ne mpata mu ana chese school a ye fani se Krobea Asante technical vocational school no adusu e wo mu obese ni paduana mpanifo police fa so mo pachi ama school no kura no yatum ene pani behwe wo de bra Facebook page so credo chenchire se tie ne bafo pa ana mpanifo de atum amane a se yesen kwada no susu se anu kwasi adan ma che no anu mo bo ko jamu ene ye ni abre ko se o mo mpanifo no madi nka wie school wo hono mu se so mabom we se de yenim yesi wo mu ntwa enti se enche bi o mo so ba betwere se wase o sedie ne bi ene o ma hyase efi o mo sen sansan mpanifo se abone nya na won ka wa on fe ne sen kyerɛw e ma sabre de ye to school ni mu adusuanfo be se aduanan ene ya kye wo mo bra Facebook page no so be kanse be twembe sensia ene ya sa adusuanfo yi wo o ma se no ba bi o mbedi di ne o man kasa dormitories ni ade nyina boys ne girls ni nyina yesi wo no ma se ho ya ma ne boni ya friend say Benjamin Edu ewa homa no sisi e wo honom nti yenkɔ na ka kye mu sese edi ade na esie sini wadaro ma han mejo so legend ewie imponum ye o nyamiado na mo so e nyamiadaro ma hoden wo ho wadaro ma wana akɔfa ba ese sukuu no bɔne a anase de nkwada ne bia ye ni enti atum enam regional minister ɔhya wahya sɛ yɛnto sɛ sukuu no mu ame akyi nipa aduanan na sese yi sukuu mu ɔte sɛn de ade biam na abɛtumi aka kyerɛ yɛn ɛwɔ sukuu mu sese ayi legend the one school no ya tum sani e din kai na nra report the babon no omatum based on that is a regional security council the ma omo looking at the situation at hand or nra mla and say we see you know em kwano port no so e che omo no sabra me no ka so mo da hukumu a ebi wo asopore police station and ebi nso wo afijase police commander penifo ye nhwemu na ye hu se 40 na ye che omo nyina no omo ne di boni anase enye omu nyina anase bi kura san ka ho yesanya na ntie kura se all students am enkoye demonstration se omu results buy na enye no na bi mo kura san ka demonstration ho a omu traso metumi attract sam for school nyina problem no ka say die em se district security council omu ye meeting no mo ho omu form committee bi a committee na very sense so we see ada no memenda na akosi ada no e wo Krobea Asante technical vocational school I wo efijase aspore no one people who say bia say the ade ba na enti a yenya ekire se na empame kire se omo penifo bia na so mu sine so mu wie no omo results no ba na enye kura enti eno nti no mo de abufu se sa na be koso dia omo se da chi bia sa na bisini ato omo then e do so e fa so nya ntie se na enye eno nko a amanfo amaye ensem be enan a ebi kire se omo biani omo di no so eno so asem wo ho a eno so enkoyi kura ena headmaster na principal o school ma de sadobra sa Japan ena teacher fo bi enkwa na teacher so omo kire sa ankofo yi no sa ba ya ni omo en school no mo a say na school no performance na e perform na e perform sa because ena mo so na san sem wo nyina asi eni sabla me ka say the school do do wa school ni bi e no mo teacher fo na na mo makoma ko a omo kese na bi body bi a elsa ma bi senior boy ni o enti ayi enkwada aduanan na police for aso mu sesia no omu nyina da susua de ananse bi mi awie school dada e no be kan desuafo no ho e ma omu yesa o ya kire sesia de empenfo am ya tia se nipa 40 de omu nyina ye enkwada school ho mo dan wo sa dey na mo awie na omu kan ho de afi na mo track information na hu se bia ha na we che ha na we wo no motumi do mo sa ba kan ho ye na omu tuntumi nche se 40 na omu chi omu nyina no omu nyina ka ho ana so omu nka ho na the amo mo need information e say emiani omo call so ekoko fa e ko se fere no omo hu bi e wo bi mo trunk na omo box mo e wo mo do metri blogger enu be mo leader as say enkwara o di sa nyamra sam no enda no omo di afa so de apeki omo one after the other okay senior yewie sesia no e say bambo nsam te say police fo ne nanam ho anase bia na me say sukuu no ya tum ntino ama bambo nsam so CCR and fast school the call the police ni bia Robert ye ne ko na police wa din kan akọ mo akoye petrol ka car was answer back to district command police headquarters wo efijase but them say we want the NCA chest no mo no obi ye ne normal duty na just say and the chere the obi en to me church say akore bia ni school ba kwacha the classroom nyina ye empty
That's one dormitory block so called my home be empty. Campus on the normal city for school for na form or mobile buy. Any school for a teacher for and then a home Akoma. Nti ye yinioma wo mo se no ajapade o mo se no a ni kwa obi aho anka obi ampira obi aho anti Sabra me no ka say the obi no ha ne apart from school ajapade o mo se no any teacher for ba kono ne enu bi so kasa o mo se no ne ade na se obi ho kan na se obi ekra na bi sa de bi bi ne horomo a ye cheke de bia afigas hospital bi se aba ho se emra ne ma na sie no obi aba ho bi se Sabra de I am say school you do away deep because the students know what say they are my quiet and you way deep sini wadaro mama ye na wase ogide mapase oguso a ehwe de yakoso no ntie bi a nyame adoma no nsia ye besa ba na yehu de yakoso biem yeah so da see abiso for we de ye senior correspondent amani boni pani ani din ani Benjamin Edu ani yeten nkan tuba Facebook page ni so anana ya mon munye mfiri so mu fa de nkwada na me menya hwe me de me kasa keke nti mu fa nkwada no se de o ma cars o ma se no private cars ni school na japade pa se o mo wie school kwada da no yesi o mu ntwa enti yanse no o ma de a yenso bia na yantwa ana o mu nyina bombon eya simbisa ese de nipa 40 o mu gusu ye mu